Cek, 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 cek. Halo, halo, halo. Rp10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Oke. Notifikasinya lancar ya. Waktu subatan juga sudah kita nyalakan. Kemudian apa lagi nih? Bentar. Ini kan udah, oh ya, udah ke enable dari tadi malam ya. Sistem point. Jadi harusnya sih udah bisa farming point. Oke. Ya, jadi kita lanjutkan kembali ya live streaming PSM Makassar Career Mode yang hari ini memang jadwalnya jadi sedikit terlambat ya, bukan sedikit lagi sih sebenarnya. Tadi kan jadwalnya harusnya ya kalau nggak pagi ya siang. Cuman tadi ada urusan juga, jadi makanya terlambat live streaming. Baru bisanya sekarang itu setengah 5 Wita di sini ya, udah sore banget sih. Dan tentu saja karena kita mulainya sore, berarti bentar itu breaknya itu maghrib ya. Kalau saya mau sholat maghrib itu kita break. Jadi kemudian breaknya mungkin nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 20 menitan aja sih, karena mau sholat maghrib doang. Tapi nanti aja kita lihat, kalau memang saya ada urusan lain ya mungkin agak lama juga breaknya. Tapi kalau enggak, ya kita break sholat maghrib doang, mungkin sekitar 10-20 menit. Habis itu kita lanjut lagi. Oke, oh iya paling bentar malam kalau memang nggak ada kerjaan sih ini aja break apa tuh namanya? Break makan juga. Itu doang sih. Halo semuanya, selamat bergabung. Ada Muhammad Rafli, ada Muhammad Zongli Miko. Siapa lagi nih? Nur Holifa Iva, UGA, halo, Wawa 37, Nadiksa Ahmad Naufal. Oh, udah banyak yang hadir nih ya. Kayaknya top 10 udah pada hadir semua. Rizky Marpaung, halo Pak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat bro. Yavi ditunggu dari tadi. Iya bro, harusnya lewat jadwalnya. VGI, Pano Gaming. Halo, Dewa Dika juga, halo. Joker, welcome. Selamat bergabung semuanya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Pertandingan pertama ini menghadapi Persik Kediri. Di episode kali ini itu udah masuk episode 13, dan untuk poin PSM sendiri di Liga 1 terbilang aman ya, 58 poin. Dan pesaing kita di posisi kedua itu cuman 46 poin doang. Persib Bandung juga ya 43 poin. Jadi cukup jauh ya. Dan bad newsnya itu tadi, good newsnya ya. Jadi untuk bad newsnya itu sendiri ya kita kalah. Kita gugur di ACL. Jadi karena kita gugur di ACL itu artinya sekarang kita tinggal fokus di satu kompetisi doang, BRI Liga 1 doang. Jadi kita tinggal fokus di BRI Liga 1 untuk musim pertama, dan untuk musim kedua nanti kita bakal fokus juga di semua kompetisi ya. Artinya kayak ya sebisa mungkin mau menang Piala Indonesia dan juga ACL sih. Kemudian juga di bursa transfer musim nanti yang kalau udah buka itu kita bakal belanja besar-besaran bisa dibilang, karena mengingat di musim pertama kan kita nggak belanja sama sekali. Nah, setidaknya kita ada duit sekitar 3 juta ya. Harusnya sih ini udah lumayan untuk kita pakai belanja. Tapi kita juga nggak tahu sih semahal apa pemain-pemain yang bakal kita datangkan. Nah, terlebih lagi kalau misalnya kita menang BRI Liga 1. Nah, kalau kita menang BRI Liga 1, tentunya kita dapat duit yang gede kan. Lumayan gede sih ya. Ya itulah duit paling gede mungkin karena di BRI Liga 1 ya. Jadi mudah-mudahan mungkin sekitar 2 juta euro, 2 juta euro lah, 2 juta dolar mungkin. Karena ini mata uangnya kita pakai dolar ya. Top scorernya masih Yakob Sayuri. Kemudian ada Ujang Plim juga, Anko Jansen posisi 4. Ya, jadi here we go. Kita
Langsung gas saja. Tentu saja karena tinggal BRI Liga 1 doang. Jadi walaupun kita udah unggul poin cukup banyak, saya bakal memainkan pemain-pemain inti semua di sini ya. Saya nggak mau mengambil resiko untuk mencoba-coba nih, artinya kayak ya melemahkan kekuatan dari PSM dengan memasukkan pemain muda di pertandingan kali ini. Ya mungkin bakal masuk juga pemain muda nanti kalau misalnya pemain inti kita kelelahan. Tapi untuk sekarang kita bakal mainkan squad inti kita semua full dan mencoba memenangkan semua pertandingan. Karena ya tentu saja ini tinggal ini doang kompetisi yang kita bisa dapatkan trofinya. Jadi nggak boleh lengah di sini. Kemarin kan cukup terbagi ya antara yang ACL kemudian juga BRI Liga 1. Untuk sekarang aman. Halo Bung Kikal, waalaikumsalam. Muhammad Sidan, halo. Montol juga halo. Selamat bergabung bro. Ya, jadi kita langsung gas saja ya. Oke, apakah chat Nightbot udah muncul? Oh iya ini deh. Kita pin dulu cuy. Aduh. Mudah-mudahan hari ini bisa lanjut sampai besok live-nya ya. Maksudnya bisa nyala terus nih live streamingnya cuy. Ini dia Wiljan Pluim. Kita lihat sosok kapten yang belum tergantikan untuk saat ini. Gak tahu sih, mungkin kalau pulangkan Asnawi, mungkin kalau kita berhasil ya. Kalau misalnya kita berhasil pulangkan Asnawi Bahar, mungkin Asnawi yang saya jadikan kapten. Soalnya juga Wiljan kan udah apa ya? Udah lumayan tua juga kan? Ya tapi nanti kita lihat ya. Walaupun saya bilang seperti itu, kita tetap harus menguji juga Asnawi kalau balik ke sini apakah memang dia masih bagus atau gimana ya kan? Soalnya posisi kapten cukup krusial sih. FIFA 22 yang di konsol. Ya, semalam ada update-annya. Sudah diupdate. Nikiori, waalaikumsalam. Aduh ketinggalan. Gak apa-apa, baru mulai juga kok. Oke, kita mulai kick off pertama antara PSM versus Persik Kediri cuy. Sutanto langsung merebut bola tadi. Ini dia pertandingan BRI Liga 1. Berbahaya, kartu langsung set. Kartu merah dong. Cepat sekali Pak kartu merahnya. Waduh, berapa menit tadi tuh? Ya ampun. Itu stand tackle atau sliding tackle? Stand tackle kayaknya. Tapi langsung kartu merah loh. Menit, oh my god, ini paling cepat sih. Saya mesti nyatet ini. Kartu merah paling cepat. Astaga. Oke, Jansen. Aldi. Semangat bang. Halo bro. Thank you, thank you. Zaki. Abdurrahman, asik. Enak banget dah. Baru menit-menit awal ini kita udah unggul pemain, Pak. Nico Jansen. Ayo, ayo semangat farming poinnya. Oh, bagus sekali Abdurrahman tadi.
Asik lagi. Ya ampun asik. Eze. Eits, ada asik cuy. Good. Rashid Bakri. Sutanto-tan. Nice. Ayo come on kapten. Shot bro. Yes, let's go. Luar biasa. Kita lihat dari tendangan dari kapten PSM. Langsung bersarang cuy. Bang, coba ke remote Persija bang. Ya nanti kalau misalnya menang polling ya. Halo Raka Viva Gaming. Selamat bergabung bro. Eze. Zakidu. Nice. Wis. Anko. Wah. Let's go. Aduh, untung saja. Anko Jansen juga mencetak gol. Nice, bro. Good job. Ayo, yang belum like live streamingnya, yo di like dulu yo. Scoreboardnya bisa diganti-ganti bang. Yoi, bisa. Ibrahim. Ya sorry banget ya jadwalnya jadi terlambat banget live-nya di hari ini. Yuda. Ahmad Agung. Oke, Anko Jansen. Nice. Sutanto tan. Cepat sekali Sutanto. Ya ampun, mantap sekali. Sutanto baik banget dah. Pembantaian sudah ini. 3-0 bro. Let's go PSM. Ewa kok. Indosiar kameranya HD. Yoi. Lebih bagus dibanding di real life kan. HD-nya. Udah mulai susah ngejar top 1. Selisih berapa sih? Selisih berapa poinnya? Oh tadi waktu baru mulai kan checkpoint itu selisih 1 poin ya? Gak tahu sih sekarang selisih berapa. Ewa ke PSM. Bayoto. Ahmad Agung. Yuda. Hashim Kipu. Sayang sekali. Jadi berarti mungkin kalau misalnya Asnawi balik, ini Hashim Kipu bakal di center back aja kali ya. Kita manfaatkan ini mungkin. Siapa lagi satu right back kita? Waduh. Oh iya sih, Ibnu nggak ada ya. Empatan buat kalian. Berbahaya. Bayoto tadi mencetak gol balasan untuk Persik Kediri. Gak ada Ibnu, kalian semangat cuy. Ngejar poin. Aduh, susah banget dah clean sheet dah. Ngeri-ngeri. Padahal saya yakin tadi saya bisa clean sheet, tapi ternyata tidak semudah itu. Ayolah, kartu merah lagi satu dah Persik. Rizky Eka, Ahmad Agung.
Daki. Bayu toh. Mas Bayu. Tidak dong. Oke. Yo, yang 40.000 masih lama, bro. Tenang aja. Masih lama ya. Jadi walaupun misalnya ada orang yang, waduh, Jansen. Ada orang yang nggak hadir 1 kali atau 2 kali live streaming, sebenarnya masih belum terlambat untuk ngejar sih. Karena ini baru 30,3. Beda mungkin dengan yang kemarin, yang sistem kemarin itu. Karena memang kemarin kan kita udah di angka 20 berapa ribu ya, 27 mungkin kali ya. Baru kita start cari poin. Jadi kayak buru-buru banget gitu. Kalau sekarang mah aman kalau sekarang. Masih lama. Kecuali nih ya, tiba-tiba ada video saya yang meledak gitu, yang istilahnya benar-benar gede banget viewsnya. Nah itu mungkin bisa cepat tuh 40.000. Kalau misalnya ada satu video saya yang sampai ada viewsnya ratusan ribu ya, bisa jadi cepat tuh. Itu doang sih kuncinya. And go. Masuk. Oh, tidak. Ini ada orang yang nggak dapat notifikasi kah dari YouTube? Tuh. Ibrahim. Oh. Oke. Itu dia babak pertama. Ya di babak kedua mungkin saya masukin ini aja sih. Rubah formasi kali ya, kita rubah formasi dah. Kita coba pakai 4-3-3 tapi pakai 2 center mid ya. Nah, kita pakai yang false aja mungkin. Kayak gini ya. Tapi Jansennya nggak apa-apa Jansen kayak gitu. Rashid Bakri kita masukin aja ganti. Sorry, aduh, salah ini. Rashid Bakri kita ganti Pak Farhan ya, Farhan Rahman. Kemudian untuk lain nggak sih CDM yang kita bawa? Nggak ada ya. Oke. Itu aja dulu. Jangan lupa makan nasi padang, Bang. Hujan. Bola beli sih enak. Di Padang mahal. Waduh, oke, Andribo tadi mencoba untuk lolos. Halo Irfan, welcome. Kemarin kan dapat giveaway-nya. Join member. Mas, oke. Farhan coba. Farhan. Yo ampun tendangannya Farhan. Waduh. Giveaway 500.000 loh, lumayan kemarin. Yang posisi 5 sampai 10 juga mantap sih, dapat 50.000 kan. Kalau udah GoPay bisa jadi dipakai member tuh. Abdul Rahman. Offside kah? Oh enggak. Totan. Offside ini baru offside. Ya ampun. Anda Yusuf. Maaf bang telat, nggak apa-apa santai. Mungkin kebanyakan subscribe orang. Apa tuh? Bang kenapa nggak muncul notif kalau live? Nggak tahu sih YouTube itu. Mungkin dia tidak sanggup memberikan semua notif ya. Tapi biasanya kalau misalnya ada video yang belum
apa ya, nggak lebih dari 3 video yang tidak 24 jam ya. Maksudnya belum cukup 24 jam waktu tayangnya. Ya itu bakal memang jarang ada notif. Tapi kalau misalnya videonya hari ini cuma satu, besok satu lagi, atau besok dua, itu harusnya sih masih dapat notif semua, harusnya ya. Cuman nggak tahu juga sih YouTube tuh. Kan tadi malam ini berapa live streaming yang belum, oh 1 2 3 ya, aman sih, harusnya dapat notif sih. Karena cuman 2 live streaming yang belum 24 jam nih. Yang Witan Sulaiman kemarin kan, sama episode 43 Witan juga. Terus sekarang kan baru mulai lagi live-nya. Ntar ini mungkin kalau saya restream lagi itu bakal susah dapat notif tuh, karena udah live streaming yang keempat berarti, yang belum genap 24 jam. Udah berbahaya. Oke, asik. Masih asik. Kasih lari aja si Hashim Kipu. Oke, kita ganti pemain ya. Udah menit 63. Di sini saya bahkan ganti kapten kita ke Firman. Ini kita majuin aja dah. Jadiin Lam aja si Firman. Kemudian Jansen. Mungkin kita ganti juga dengan Yakob Sayuri. Yo, silahkan yang belum like live streamingnya di like dulu ya. Yo. Oke, Rian Firmansyah masuk. Dagi. Bayo tuh. Oke, berbahaya. Ois. Firmansyah, come on. Agak menurun ya serangan. No, bro. Yo ampun, nyaris saja, Pak. Untung aja masih kena Mister. Tidak. Oke, Hashim Kipu good. Kesalahan Hilmansyah tadi tuh. Rizky Eka, come on. Ayo Mas Rizky. Kasih ke Yakob Sayuri, let's go. Counter attack yang cukup baik dari PSM Makassar. Lihat kemampuan eksekusi finishing dari Yakob Sayuri, bagus banget tadi, dan kecepatan dari Rizky Eka. Luar biasa tadi. Tuh. Rizky Eka gila sih. Sepertinya apa tuh, susah mengejar top 1 2 3 karena break nggak dapat poin lagi. Tapi ya karena ini masih lama, jadi masih ada peluang sih. Karena nggak bakal ini ya, apa namanya, nggak bakal semua bisa hadir tuh. Contohnya sekarang ini yang Mas Ibnu yang nggak bisa hadir kayaknya ini. Nggak terlambat ya, mungkin dia hadir bentar tapi mungkin terlambat. Besok mungkin ada lagi yang nggak bisa hadir. Top 1 2 3. Nah, kalau nggak bisa hadir sih di situ. Jadi peluang emas untuk farming point. Oke. Oh, Hashim. Bagus sekali Hashim. Apakah mencetak gol Hashim? Wah, kali lagi, Bang. Astaga. Kok di shot, Bang? Aduh. Nah, Saldi. Bagus banget. Ya ampun. Ibo tadi. Ibrahim.
1 versus 2, 3 versus 4, 5 versus 6. Bagus lah ya, ada saingan tuh. Ayo toh. Kira-kira sampai berapa poin ya nanti ya? Kemarin kan mentok di berapa tuh? Apa namanya, klasemennya kemarin yang paling tinggi poin 700 ya. Mungkin kali ini bisa sampai ribuan sih. Bisa sampai ribuan poinnya baru di reset lagi. Karena lama kan. Oke, Rian, let's go. Yakob kosong, Pak. Yakob Sayuri. Masih Yakob. Let's go. 2 gol Yakob, gila. Makin banyak golnya Yakob di seri Liga 1, cuy. Jangan-jangan dia bakal diincar ini nanti. Tim dari luar ya. Biar gak barbar, biar gak tidur demi push poin Ekel seperti Anda. Iya sih, bisa ribuan ini. Karena hitungannya berarti butuh berapa subscribers lagi? 9.700 ya. Wow. Wis. Oke. Mudah-mudahan saya bisa konsisten sih biar cepat ya pertambahan subscribersnya. Mudah-mudahan nggak pernah alpha lah paling tidak sehari live streaming gitu. Dan mudah-mudahan juga para sultan masih menambah waktu gitu. Biar makin sering live streamingnya. Woi, macan putih. Gagal hari ini. Ya gimana Pak, udah nggak imbang lagi. Soalnya menit pertama udah kartu merah doi pemainnya. Kita udah... Oke, 11 shot. Kalah possession sih. Kita unggul shot. Man of the match Yakob kah? Oke, Wiljan ya. Willian. Oke, kita gas aja. Advance. Oh, padat sekali jadwal di bulan berapa nih? Bulan Oktober ya. Ada lawan Persiraja, kemudian Bali United, PSS Sleman, habis itu PSIS Semarang, Persikabo. Enggak padat banget sih, cuma 6. Biasanya yang padat banget sih 8. Nah, bulan November cuma 1 doang, pertengahan Desember nggak ada. Wah, ini mungkin di next episode udah bisa masuk bursa transfer ya. Masuk musim kedua, cuy. Kita simulate dulu. Lihat si Yakob. Wih, di 19 poin. Bersaing ketat dengan Willian Pullen nih, Mbak. Wah, Jansen juga udah 16. Gila. Woi, Bayangkara sama Persib tuh. 46 ya. Wah. Sorry ya yang tadi malam nungguin Witan itu harus nunggu lagi di hari berikutnya karena ya ini harinya PSM jadi nggak mungkin diundur lagi. Oke, SIM Kipu kita ganti dulu dah. Kifli, Sutanto. Oh bentar, saya bakal pakai formasi dengan CDM. Tapi tetap mengandalkan Cam 1. Sutanto kita ganti sama Talgat dulu. Rashid Bakri, mungkin saya naikin si Farhan Rahman, Fajar Handika juga naik ganti Sutanto. Di siapa kiper kita nih? Saiful mungkin kali ya. Saiful kita dulu dah. Arfan juga, Sarul Mustafa masuk. Ilham Udin, oke. Rizky Eka ke LW pastinya. Yanse juga saya bawa dulu ya. Jasim Kipu, Ren Gutawa, apa sih? Abdurrahman aja kita bawa ya. Oke. Aja bro. Let's go. Kita play lagi. Saya merasakan sewaktu orang merasakan melihat poinnya dengan poin saya sewaktu saya peringkat 2. Tapi di Ekel ini sebenarnya agak berbeda dengan kondisi yang sekarang ya. Karena Ekel dulu kan walaupun posisi 2 tetap aja sama hadiahnya dengan posisi pertama, sama-sama 500.000. Jadi meskipun posisi kedua nggak ada masalah sih. Tapi yang sekarang ini beda ya karena
Posisi 1 500.000, posisi 2 kan 300.000. Jadi memang keinginan untuk ngejar posisi 1 itu lebih besar dibanding dulu. Karena ya lebih gede hadiahnya ya. Bentar saya ambil minum dulu ya. Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out, who will affect the game, and who will have the greater desire? It should be a cracking game, though. Ya, break sekarang udah nggak dapat poin berdasarkan hasil kesepakatan bersama sih. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama tuh break nggak bisa dapat poin. Ya itu dia, masing-masing ada plus minusnya. Kan waktu awal-awal itu saya lebih memilih untuk menyalakan poin kalau lagi break ya. Karena apa ya? Ya intinya selama live streaming ya boleh cari poin dulu waktu itu. Tapi karena banyak juga yang bilang Bang mending dimatiin aja karena ya demi kesehatan mental juga. Jadi nggak apa tuh namanya, nggak dinyatain. Soalnya juga kalau misalnya Anda yang di posisi pertama atau kedua, kalau lagi break kemudian kalian mau istirahat, ya itu pasti kepikiran, Pak. Pasti istirahatnya nggak tenang gitu. Soalnya wah ini berjalan terus nih, jangan-jangan nanti kekejar poinnya. Baik, sir. Tapi itu berlaku kalau break lama ya, tapi kalau breaknya sekitar 15 menit doang atau break sholat doang ya, itu bakal tetap cari poin. Atau break karena ada panggilan alam ya, itu itu tetap bisa cari poin. Widih, langsung gol Anko Jansen. Gol, mantap. Well, here we can see it again. It's all about the pace of the passing. One touch, slick movement, but should the keeper be beaten at his near post? I don't think so. He really needs to do better in those situations. Yo silahkan, yang belum like live streamingnya di like dulu ya. Yo, bantu PSM tembus 100 like pertama. Oke, Cardoso. Matsimo. Shin Yong-bae. Ayo sini mas. Matsimo. Edo. Yo ampun, siapa yang jatuh tengah tuh tadi? Main Persita. No. Cardoso. Bener Bang Kulak, semalam gue ngerasain itu parah sih. Gak tenang istirahatnya. Aduh. Well, we won't get tired of watching this because the interplay around the box is wonderful and the movement is good, making for a Ya itu si Rafli ada tuh. really great goal. Yang Muhammad Rafli APP itu sekarang. Dari tadi saya belum live streaming udah nongol dia. Pas saya udah menjadwalkan ya. Tadi kan saya udah jadwalkan live streaming. Nah, kalau udah dijadwalkan live streaming itu kan kalian udah bisa komen kan di live chat. Tapi memang belum bisa cek poin dan lain-lain, cuman bisa komen doang. Nah, itu Rafli udah ada tadi. Sangat bersemangat Rafli. Oke. Ya ampun. Ridwan.
Adakah kartu merah lagi? Cardoso tidak dong. Ardianto. Yah, lolos bro. No. Saiful. Aku padamu Saiful. Well, that's a good Keren, goal. keren. Really, he should have scored from there. That's a big chance. Prediksi 40.000 subscribers butuh 100 atau 150 hari lagi. Wah, apakah benar ataukah lebih cepat dari itu ataukah lebih lama dari itu ya? Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan konsisten sih. Dengan sekarang total udah berapa ini ya? 2000 video sudah lebih ya. Waduh. Gila. Kayak kerasa sih. Anko Jansen, aduh. Slipshod passing. Bro, asik. Nah, kasih ke Zulkifli. Ya ampun Zulkifli. They have possession. Passing yang bener dong. Cardoso. Bagus tadi. Gitra. Ilhamuddin. Well, let's see what they have Oke, yuk kapten. on the break. Oke, cukup cepat. From this situation. Aduh. Kehilangan bola dia. Body tadi. Timo. Still pushing for the goal that would put them ahead, but not Cardoso. delivered into the area here. Atas Mister Gawang. It's gone out of play for what will be a goal kick. Gua bimbang mau ngejar apa nyerah. Dilema ya. Waduh. Plenty of forward momentum here, but can they produce? Nice. Real chance. Yo, good job. Just like that, they're back in front. Waduh. Apakah dia bakal bisa menyalip golnya Yakob? Well, here's the goal again. Semangatlah bang, lumayan buat tambah modal menikah bang. To set up Oh, the iya shot is betul itu. outstanding. And when he gets onto it, he decides Betul to ya, go for demi power. masa depan yang cerah. Emphatic finish, which gives the keeper no chance. Kalau bisa dikejar ya. Boleh lah ya. Gak kerja nggak makan cuy. Harus semangat lah, harus semangat. On with the match. 2-1 is the scoreline. What's going to happen next? Aduh. That's a really good run. Wish. Cakep nih. Ball back. Julian. Wah, tendangannya. That was always going wide. He's not going to be best pleased with himself. Well, he's given us away. Ilhamuddin. Anko Jansen. Wide draw pass. Woi, Ish. No, keras banget tendangannya tapi tipis ya tadi dan kena tiang. Rizky Eka. Ngapain tadi si Rizky? Well read to ease the pressure. Timo. Good. Masuk bro. Rizky Eka. To be two in front. Things look good. 3-1. Ya, ini merupakan winger favorit saya juga sih. Winger kanan di PSM ya. Well, we won't get tired of watching this because the interplay around the box is wonderful. But really, the goalkeeper should never be exposed that easily. Great team goal, but woeful defending. Oke, lo Rizky Eka kosong sih itu. Dan asis kapten kita lagi nih yang man of the match.
Underway again with the score at 3-1. And with that, the first Oke, itu time dia. draws to a 3-1 close. cuy. Babak pertama. Well, we're highlighting him Ayo for silakan yang belum like live streamingnya, yuk di like dulu yuk. the two teams have switched around and are ready now for the second half. Cardoso. Oke, And the cross is very much on. Strong defending. Farhan. Gila. Farhan Rahman. Almost out of sight. Itu dong. Main yang cukup jarang kita mainkan. Well, here's the replay. He's done well to get his head up, pick out a team. Nah, itu kalau di FIFA 22 PS5 udah handball tadi tuh. Comfortable finish. It's a really great goal. Goals in plentiful supply. 4-1 currently. Ridwan. Zulkifli. Making progress. Very effective challenge. put Edo. in. Terrific pass. Sorry. Cut it out. Dika Bayangkara. Yo, mabok kipernya. Ngapain coba kayak gitu? Udah ketinggalan Hang on. 3 angka. Well, there you have it. The hosts have had so much of the possession and have used it really well today, particularly in the midfield areas. And I expect more to Masuk bro, wih gila. Hat-trick ya? himself. The defenders just unable to stay with him, and he's having a field day. Waduh, hat-trick bro. Pembantaian. Well, let's take another look. And wow, how cleanly does he hit that? The keeper was never going to save it. What a good goal that is. Bantai. 500k-nya udah gue beli sepatu sama sarung tangan kiper bang. Mantap. Itu lewat saldo dana kan? Oke, kita bakal ini Ren Firmansyah, kemudian Farhan, kita ganti ya dengan Fajar Handika. Atau si iya Farhan aja sih. Arfan juga jarang banget kita mainkan. Kalau kita masukkan aja. Ya kita kasih lah kesempatan Arfan. They decided that now is the time to go to the bench. Oh lewat dana ya, berarti pesannya pesan online ya? A glut of goals. 5-1 it is. Wih, ada Valentino Rossi subscribe. Showing a real will to win the ball. Rossi pensiun jadi hobi nonton career mode FIFA kayaknya. Boys, Rizky Eka good job. Coba angkat tengah Pak, bagus sekali. Wah, astaga. Agak bagus banget tadi crossingnya Rizky Eka. Bukan kaleng-kaleng itu. Both substitutes who've been getting ready will come on at the same time. Lah kok astaga sorry. Corner. Kok Jansen yang nendang? Still an issue here. Oh, jadi dicairin dulu dananya di Alfamart ya. Enak banget sih sekarang ya, dompet digital. Udah nggak perlu ada rekening lagi cuy. Well, that pass easy on the Ya walaupun kalau ada rekening lebih simpel lagi sebenarnya karena kalau mau top up kan bisa langsung, waduh, bisa langsung
transfer aja mobile banking kan ke akun Dana misalnya kalau mau top up atau OVO, GoPay. Cuman ya kalau untuk teman-teman yang memang belum belum kerja, belum berpenghasilan ya kalau misalnya dapat duit kan bisa lewat e-wallet aja kan. Lumayan tuh. Gak sama zaman dulu, Pak. Aduh. Mesti pakai rekening semua sekarang mah. Serba simple. No, wih Saiful, Anda luar biasa Saiful. Jangan lupa like dan recap ya. Recap. Breaker. Yo ampun. Kundulannya. Kelo. Masih lama 40k subsnya sih. Jadi semangat aja. Yoi masih lama. Well, we can see it here again. Masih lama. The wonderful delivery into the box. Deep corner making it so difficult for those defenders, which makes it a fairly simple finish in the end. It's a really Karena hitung aja sih. Kemarin saya dari 10.000 itu ke 20.000 itu jaraknya 7 bulan. Dari 20.000 ke 30.000 juga sama 7 bulan. Tapi memang harus saya akui sih dari 20 ke 30 itu sebenarnya progresnya lambat ya. Karena memang kemarin itu di angka 20.000 agak banyak apa ya, bukan agak lagi, memang banyak gangguan yang menyebabkan saya jadi kurang konsisten live streamingnya, upload konten juga begitu. Nah mudah-mudahan kali ini bisa nih. Mana lagi dulu kalau kalian ingat pas masih main Master League 3 Indo, kalian tau lah seberapa parah ulah dari Indi rumah ya. Live streaming putus. Berapa parah tuh. Sekarang sih gak mendingan walaupun ya tetap ada gangguan, tapi nggak kayak dulu yang benar-benar putus nyambung. Kalau sekarang kan sekali jelek ya jelek aja. Kemarin kan kadang baru berapa hari bagus, kemudian besoknya rusak lagi. Lelet lagi. Dan yang paling menjengkelkan memang karena dia ini apa namanya terus live streamingnya harus di apa tuh istilahnya kayak di refresh ya atau di reload. Jadi ketika viewsnya turun ya otomatis apa nyari subscribers. Ya ampun 53. Ini nih yang gak bener nih, selalu kayak gini. Well, as you can see, he gets everything right here. What a skillful volley that is. Top 10 sebelumnya sudah ada perubahan digeser sama Boom. Oh iya, si Boom juga kuat banget ini nyari poin. Fajar Handika. Zulkifli Syukur. Oke, Mas Fajar. Kasih ke Rian. Dan Firmansyah. Rian. Fajar lagi cuy. Arfan. Anko. Aduh. Edo. Ardianto. Wah, nggak bener. Gila, kosong banget Cardoso. Bisa tercomeback kita ini. Well, here it is again. Just look at the quality of the Waduh. cross. It's inch perfect. And just look at that strike. He opens up his body and makes a really clean. Weh, udah A great si Rafli udah tembus 100 poin ya. Weh, oke.
100 poin pertama udah ada yang sampai. Mantap sekali. 100 poin pertama di hari keberapa tuh sejak kita mulai farming point lagi? Farming point itu 2 hari yang lalu sih mulainya, yang video pertama itu yang giveaway uang tunai ya, yang saya umumkan giveaway-nya di situ. Di situ 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu 100. Ribuan poin sih. Bahkan mungkin bisa sampai 10.000 ini. 10.000 poin. Ayo lari. Ya. Meter. Ardianto. Aduh. Edo, jangan dong, jangan dong. Jangan dong, tolong. Udah cukup lah 54 lah. Buang, cepet. Tengah-tengah aja buang. Oke. Ini kalau ada pertambahan waktu sekitar 10 menit lagi, wah, bisa ter-comeback kita. Gila, Tangerang ngejar mulu dari tadi. Menghilang, mau fokus kerja, praktek, dan ngurus tugas akhir. Baru mulai bang. Udah dari tadi sih. Udah berapa lama kita? 1 jam kayaknya ya, udah 1 jam sih. Kita advance dulu dan 10 shot ya. Rizky Eka kan ini sih. Julian Film lagi Kak, menjadi man of the match. Lumayan 3 poin lagi. Nah, ini baru nih. Big match menghadapi Persija Jakarta. Kita bakal membuat Persija tersalip ini sama Persipura. Wih, Persipura udah lumayan tuh naik dia. Posisi 6 sekarang ya. Mana Persebaya mana nih? Ya ampun, Persebaya masih gitu-gitu aja dong, posisi 15. Oh, Persita sekarang posisi terbawah. Oke. Wait, tidak, kita pakai jersey putihnya aja. Kali ini saya bakal mainkan Yakob di striker. Kemudian Abdurrahman juga main ya. Abdurrahman, Kidra juga kita ganti dengan si Erwin Gutawa, mungkin Hasik. Gak apa-apa, main aja. Di bench aja ya. Kemudian si Farhan Rahman juga tetap mainkan Saiful sih. Tadi main bagus temannya. Lamudin kita ganti Saldi kali ya. Rizky Eka saya mainkan si Yanse Sayuri. Gitra Yuda, Arfan naik aja sih. Udah 4-3-3 aja dulu. 4-3-3 tag. Let's go. Stamina Persija nggak terlalu bagus sih. Oke, ini dia. Bentar ke toilet dulu ya. Hello everyone, the heavens opened earlier and the rain shows no inclination to stop. We're looking forward to the game anyway. I'm Derek Ray and my commentary partner as always is Stuart Robson, and we have live Primera action coming your way next. What do you anticipate seeing, Stuart? Well, thanks Derek as always. The scene is set, 2 good teams, a great playing surface and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. Well, as far as the visitors are concerned, this is an exceptionally leaky defence, and Stuart, something they're going to have to address.
keep a clean sheet today. At times this season, they've been shambolic at the back. The distance between the defenders has been far too big, and therefore they're too easy to play against. This is how it looks for the home side. Well, it'll be interesting to see how the wingers play today. Will they stay high and wide? Will they come in field and support the centre forward? And how deep will they come out of possession? They're going to be key to this formation. And introducing the visitors lineup today. Well, it's the same formation, but they use it to press the ball high up the field. And rarely do the wide players drop deep to defend. And watch out for the midfield three, who continually rotate their position. Hujan nggak sih ini? Oh enggak sih kayaknya. Wih, Marco Simic. Oke, kick off babak pertama. PSM versus Persija Jakarta. Simic. Rico Simanjuntak. Waduh. Wis. Marco Simic tadi. Ngeri juga sentulannya cuy. Tantotan. Tim Kipu. Kasih aja ke... Aduh. He takes it away. Yanse Sayuri maksudnya. Close to getting that early goal there, but it was a wonderful save by the Erwin Gutawa. Ashid Bakri. Yanse. That's very good refereeing to let the play Oke. flow. Siapa itu Stanto? Aduh. Asnawi belum pulang. Well, let's see if something comes of this. Nanti di bursa transfer aja kita. Uish. And a throw in forthcoming. A chance maybe. Oh, Yanse Sayuri. Coba kasih tengah Yakob. Clears it away. Firing his Wow. not wasting much time today. Lagi-lagi tendangannya cukup mengerikan sih. Hujan bang. Dari tadi hujannya kalau di real life. See why the manager is furious. It's just really poor play, offering up possession far too easily in a dangerous area. And at this level, you keep doing that, you're going to get punished. It's just not good enough. PSM Makassar apa tuh Neymar dan Messi kakak. Waduh. Duit dari mana tuh? Auto bangkrut kita. Back underway. Neymar sama Messi datang ke PSM. Rio Fahmi. Oni Sucipto. And he's broken free. Oh, oke. Saldi. Getting in there to intercept. Wis. Crossing opportunity. A good looking ball. No. Oh. Wah. The keeper. Gila Saiful, Anda nunjukin sesuatu yang luar biasa hari ini. Dua pertandingan cukup mengesankan Saiful. Well, these fans are demanding a comeback here, and the players are... Ko Simanjuntak, kali ini Persija melakukan tekanan kepada PSM. Berbahaya dan
Akhirnya kebobolan. Turning point, and momentum is with them. Well, as the replay shows us, this is the way to beat tight marking. Just look how he turns with the ball. That's a fantastic goal, you have to say. Datengin Paduka. Paduka Braithwaite. So in business once more on the back of that very important equaliser. 1-1. Rahman. Top class defending. Tony Sucipto. They couldn't maintain possession. Oke, Saldi. The cross is on. Shot attempted. Us. Andri Tani. No Luar nonsense. biasa save-nya. Could be dangerous. Rashid. Well, you have to think they're going to take the lead at some point because they're really looking dangerous at the moment. Rio Fahmi. Well read to win possession back. Yo, Yakob. Wih, lolos Yakob. Masuk nih. Ya ampun. Conclusion, he's missed the Masuk. opportunity. Halo, Alfred. Halo, bro. Yo, Bang. Yang semangat, saya support terus. Terima kasih, bro. Yo, Fahmi. And there to intervene. Halo, Sri Widodo. Welcome. Bigger ya. And giving it away. Poni. The referee has decided there will be just 1 minute of added time. Masuk sini. Forge ahead. Tuh. Damn. Berbalik unggul Persija. Well, that was a fairly easy finish in the end, but he still had to take it. He won't mind how they come, though. Ya, maghrib break nanti. Lama sih, masih ada sejam lebih. Soalnya sekarang maghrib itu di sini azannya 6:30, Pak. 7 Wita. Sekarang udah 5:30 di sini. Hujan terus dari kemarin. Gak pernah berhenti nih. Goes the half-time whistle, and the visitors Tapi untungnya nggak ada petir sih. Saya kalau petir sih bakal nggak live. Before the game. Soalnya cukup mengerikan itu. They're lucky to have only conceded 2 here. Unless they Bikin alat elektronik rusak, Pak. Oke, kita advance dulu. Ya, langsung aja babak kedua ya. plenty to consider based on what we've seen so far as the second half. Hashim Kipu. Aku, Yan sih maksudnya. Orang baik dari Novri Setiawan, Rohit, Marco Simic, Tony Sucipto. He's going forward well here. There's a slide rule. Yo ampun, terbantai.
Ah, And now it's a matter of Persija kuat banget dah. mistakes. Well, here you can see what a good goal this is. He hits it so cleanly, and the keeper has no chance. That's a great strike. So the ball is moving again. We've been treated to 4 goals. 3-1 the score. Oke, Wiljan. Sutanto kan. Yuk, Sutanto. Yuk. Hashim. And he read it superbly. Rohit. Well, as you can see, the hosts have really dictated the play, and that's been because of their ability to win the ball back Mota. so quickly. Their pressing has been excellent, and they just haven't stopped working. It's been a fantastic performance up to now. Riko Simanjuntak. Well, that pass easy on the Rico. eye. Now the task is to Ah, focus. Saibul. Well, the keeper has outdone himself. Wonderful save. Aaron Gutawa. No. He read it well. Timik. Aduh, agak amburadul mainnya PSM nih. The high press was very much on. Ya ampun. Agus Timik. Berbahaya, berbahaya. Balik lagi ke Simic. Oh my god, terbantai. Can they be stopped? 4-1. Well, he puts it away really well, as you can see, but you'd expect him to score from that range, but they all count. Well, sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Oke, Saldi. Yakob Sayuri. Mas Yakob. It's still there Yuk. for him. Yot. Ya ampun, Andritani gila. Aduh. Bentar. Harapan masuk kali ya, ganti Sutanto dulu. Kemudian enggak, biarin aja si kapten kita main full. Fully stretched he was. One for his own highlights reel. Grip Liga 1. Who can they pick out? Paling tidak perkecil ketertinggalan lah ya. Ball comfortably. Walaupun agak susah ini untuk menang. Damn, kebaca lagi. Sama si Mota. Osvaldo. Padahal stamina-nya pemain Persija gak fit loh, gak full 100%. Well, he's got plenty of space on the flank here. Dangerous looking attack. Aduh, 5. Wah. Just look at this again. The combination play in the top third of the field was so precise, but there's still plenty to do from here. He hits it so well though. Lots of pace, lots of power, and the keeper... Luar biasa. It's a great strike.
we'll soon be hearing the final whistle, and this is a performance to forget about from the point of view of the visitors, Stuart. Well, they just never got going. Oh, they could put it away, Stuart. Yes. It's gone in, and now a chance. Jangan selebrasi, Anda ambil aja bolanya, ambil aja bola. Ambil bolanya, Bang. Ambil, Bang. Ya, Well, here it is again. nggak diambil. It's absolutely inch perfect, and there's certainly no doubt about the finish. He really hits it with power and accuracy. Nothing the keeper can do about that. Mota. Rezaldi Hanusa. Well, it must be mighty annoying when you can't get near the ball. Spraying passes around, almost waiting for the opposition to make a mistake. Rohit. Ya ampun, Osvaldo, come on. Now on the wing. Space and time for the cross. Wikiar ya. Moving forward effectively. Tidak, oke. Oh, shit. Ganti pemain dulu saja sih. Irian masuk ya, kemudian Rashid Bakri juga kita ganti. Itu aja. Udah mau maghrib, Bang? Belum. Lama. Setengah jam lagi dah. Bukan sih, masih ada 45 menit ini. Delivering it. And they could face difficulties here. Tidak dong. Oke. Far from the ideal header. And the goalkeeper Gol hiburan doang kita. Yo ampun, Osvaldo lincah banget dah. fine block. Ando stamina udah habis itu. Plenty of players waiting in the middle. It's been whipped towards the near post. Oke, Saiful. Quite as good as it looked when it left the boot. He takes it away. Wah, nih Sucipto. Well, 3 minutes of stoppage time added on here. And it could run onto it here. And the referee has awarded a corner following that touch. And short it is. And whipped into the box. Able to deal with the threat. Rio Fa. Oh, itu dia full time. Much to the disappointment of their supporters. Well, we talked about it before the game. They just can't defend. Today they were slow to press the ball. They were beaten too easily in the 1v1 situations, and they didn't defend their Breaknya. balls. That's a worrying performance for me. Bentar ya, mungkin paling lama sejam lah ya. Lama. Tapi bisa jadi juga sebentar cuma 15 menit doang. Nah, ya kayaknya sebentar aja saya lihat. Kalau misalnya memang udah kecapean sih bakal agak lama ya, mungkin sejam lebih. Tapi kalau misalnya sanggup sih bakal break sholat doang. Nanti saya umumkan kalau misalnya kita udah mau break. Oke, 11 shot. Persija tinggi banget sih, kalah memang kita dari possession. Dan save-nya juga jelas banget ya. Main si Cypher ada 4 save sih. Well, terbantai. 5-2. Just got a couple of questions for you regarding the match. Akhirnya kalahnya juga nggak nanggung-nanggung. Gede banget. Kalau sejam sih breaknya bakal dimatiin.
sistem poinnya. Tapi kalau cuman 15 menit doang atau 10 menit ya nggak usah dimatiin. Besok baru Persib. Thank you. That's all the questions we have for you. Jam aja breaknya. Yang mau pergi nih, ciri-ciri yang mau pergi nih ya. Waduh. Oke. Kita udah memenuhi ini ya. Streak of 10 games. Ah, lumayan udah 17 itu. Ini sih sayang banget Piala Indonesia Pak domestiknya. Kita terpenuhi. Ini kalau kita gagal dari Liga 1 kayaknya bisa dipecat sih kita nih. Itu lihat. Oh, kan disuruh juara tuh. Liga 1. Kemudian kalau misalnya ini juga nggak nyampe. Piala Indonesia cuma disuruh sampai ke semifinal, tapi kita gugur di partai pertama. Untungnya ACL kita bisa penuhin targetnya. Apa nih? Siapa tadi yang mau cancel kontrak? Ada Veritama ya? Veritama. Iya. Kalau mid dipromosin aja, tapi 75 doang sih. Pilih aja lah ya. Main lah. Kalau mid rating juga nggak rendah-rendah amat untuk memang potensialnya nggak terlalu tinggi, tapi nggak rendah-rendah amat lah kalau posisi 5-4 rating yang sekarang itu kalau kita mainkan di ini tengah kita. Oke, selamat datang Veritama di tim utama cuy. Saya bakal coba Anda langsung main menghadapi Persiraja Banda Aceh. Apa nih? Oh, Scott Report. Oh, ada yang 94 nih bro. Mantap. Ini buang aja sih. 83 bawa juga. Kita coba dulu lihat untuk youth academy kita tadi yang baru tuh. Mana yang 94 83 ya. Passing, sprint speed. Ini aja dulu. Mana lagi tuh? Ini ya. Fakru Razi Maniani. Wow, striker nih ya. Wah, posturnya bagus sih. Widih, weak foot bintang berapa nih? Bintang 4. Wah, bagus sih ini. Bentar, tapi saya pengen naikin dulu sih ininya. Dulu tuh. Pace-nya tinggi ya. Winger harusnya ini, Pak. Ntar kalau dia ke winger pace-nya tinggi banget, cuy. Winger sih harusnya, cuman posturnya bagus. Tinggi, cuy. Saya ke mobile striker dulu ya. Wah, shootingnya rendah banget, cuy. Oh, atau ini aja dulu kali ya. Iya ya, kita butuh naikin, kalau memang posisi striker kita butuh naikin shootingnya dulu dah. Ini dulu sih, shot power, finishing. Masih lama breaknya, mungkin setengah 7 Wita baru saya break. Kalau udah sholat maghrib di sini. Bang pakai Manchester United. Udah pernah main MU.
Oke. Masih lama breaknya? Saya udah jawab tadi ya. Nah, kita kasih debut kepada pemain muda kita si mana nih tadi? Mana tadi tuh? Si Tama ya. Mas Tama, Anda starter dah ya. Coba kita ganti bisa camp juga ya? Wow. Tapi tidak di center back, di ini central mid aja cuy. Sepertinya kita tetap main. Kemudian Ilhamuddin bikin saldi dulu ya. Jansa tetap main. Prayuda saya bakal masukin Rahman lagi. Alga dulu, out dulu dah. Ingin Arfan nih. Oke, gaskan. Here we go. Pertandingan selanjutnya. Oke. Ini dia. We simply have to focus on Bentar ya, the saya isi minum lagi. We'll have it say. What a day it is for the youngster as he's named in the starting lineup for the first time. Next on EA TV. Hello everyone and welcome. What we can't complain about today is the weather. Absolutely perfect playing conditions. My name is Derek Ray and sitting alongside me, ready to provide all the analysis, is Stuart Robson. And what we have on the menu is live action from the Primera División. Stuart, what are your expectations for today? Well, thanks, Derek, as always. The scene is set, two good teams, a great playing surface, and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. Well, finally the moment arrives for the 18-year-old. We've wondered when his chance would come to play from the start. That chance arrives today, Stuart. Well, it does, and there's been a lot of noise about this lad for quite a while now. Today we'll get a chance to see why. Let's hope he has a great debut. This is the lineup for the home team. Well, it's a 4-3-3 with two out-and-out wingers, but they do vary their movement. They give width, but they also make diagonal runs infield when the ball's on the opposite flank. Their performances will be key today. And introducing the visitors lineup today. Well, they're also playing in a 4-3-3 formation, but they play it in a slightly different way, particularly in the wide areas, where their fullbacks will get forward and rotate with the wingers at every opportunity. Wah, cerah banget nih. Orang mau lihat bolanya apa itu? Kok malah lihat celana? Pex. Raja sponsornya. Raja, dan kita mulai nih kick off babak pertama antar PSM Makassar versus Persiraja Banda Aceh. Hopefully 3 poin penuh. Setelah kita dipermalukan oleh Persija Jakarta kemarin, saya tidak bakal membiarkan kali ini kita terbantai lagi. Oke, tutan. Mana tuh pemain muda kita tuh? Nah, si Tama, waduh. Mas Tama. Shot. Wow, tendangan pertama Mas Tama tadi langsung saja. Pemain usia berapa tadi? 15 tahun ya? Corner kick. Delivering it. Very comfortable piece of defending. Danger averted for now, but it'll be another corner. Ayo yang belum like live streamingnya yo, di like dulu. And over it comes. Not quite the clearance they were hoping for. Rahman. Excellent defending. Ruban Fajri. And that has
knows how to beat your opponent. Oh, he's given it away. Nadif. Ya ampun. Visionary passing. No, 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 no. Untung saja Mister. Belum lolos kita. Wah, berbahaya. Now a decent position. Gila sih. Oh, Hilmansyah good. Astaga, diserang habis-habisan. Buang aja bang, buang aja. Flattened out of there. Able to get a body in the way. Astaga, 2 kali tiang. Mister maksudnya, aduh. Ampun, ampun. Agresif sekali Persiraja. Chances, and surely a goal is coming. Ngeri banget cuy. Hasim Kipu, Jansen. Hansen. Sama good job. Sutantutan kasih ke Saldi. Kali ini, oh tidak masuk. Astaga. Well, chances Saldi gimana ceritanya itu? that is. Series PSM nggak ada target minimal likes, minimal 200 like biar bisa ke musim kedua seperti Persib. Ya soalnya ini series yang memang saya mau mulai sendiri sih, series pilihan saya gitu. Jadi nggak perlu ada target likes. Kalau untuk Persib kan saya target like soalnya ya itu permintaan dari penonton juga. Dan saya mau lihat seberapa banyak sih yang pengen Persib gitu. Good pressure high up the pitch. Waduh, Quality of pass Jeffrey. needs to be a bit better. This attack looks highly promising. Rizky Eka. Can he play it in? Wah, Vigorous defending Aldi. Ya ampun. and denied by the keeper. Impressive. Chance to put them in front. Masuk bro. Oh, Anko Jansen, let's go. 1-0 here. Mantap. Well, here it is again. Soalnya kan untuk series Persib itu cukup banyak juga ya orang yang Then what a nggak suka, maksudnya nggak setuju kalau kita mainkan Persib karena dengan alasan dia bang itu udah terlalu sering bang, udah sering banget konten kreator lain pakai. Dan kita juga udah pernah pakai Persib di Master League, jadi banyak juga nggak setuju. Tapi ya makanya saya kasih target aja biar kalau memang banyak yang minat ya udah kita gas terus aja ke musim kedua bahkan musim ketiga mungkin. Karena saya nggak mau terkecoh dengan yang istilahnya di polling doang yang rame tapi di live streaming malah Moving once more. nggak pada nonton juga ya percuma juga kan. Nah kalau yang series PSM sih karena memang saya yang mau mulai sendiri jadi ya rame nggak rame ya tetap saya mainkan. Well, it's one pass after another. And a goal kick is the outcome. Anko Jansen tadi. Widih. Terima kasih Nur Khalifa Iva sudah gabung jadi member. Thank you, respect. Di top player ya. Ya, jadi Nur Khalifa Iva sekarang tidak akan ada kena slow mode, tidak akan ada kena timeout juga dari Streamlabs karena udah jadi member. Jadi Anda bisa chat sebanyak yang Anda mau untuk mendapatkan poin ya. Ya walaupun non member juga sebenarnya aman-aman aja karena slow mode-nya itu cuma 1 menit doang kan. Sementara untuk dapat poin itu minimal 2 menit sekali. Komennya jadi nggak ngaruh juga sih. Cuman ya enak aja gitu karena terbebas dari teror Streamlabs yang timeout 2 menit. They'll be disappointed with
Dan tentu saja bisa menggunakan emoji juga. Every Rizky. Tapi di sini saya tidak membeda-bedakan ya antara member sama non-member dalam hal pencarian poin. Jadi semuanya sama. Karena harus fair juga sih. It was a crucial challenge. Kecuali masalah ini, masalah fitur-fitur chatnya memang ya harus beda gitu. Dan itu bukan masalah slow mode sendiri, itu bukan saya yang ngebedain ya. Here comes the corner. YouTube memang yang ngebedain. Kita nggak bisa slow mode member, nggak bisa. First half here comes to an end. Mungkin ada yang kira juga teman-teman, wah bang itu member doang yang nggak di slow mode kok bisa kayak gitu ya. Itu memang aturan dari YouTube sih. Work up to this point. Jadi nggak bisa kita Had a really effective slow mode. first half. Not only did he get the goal that gave them the lead, but his general play was really good. He was a constant threat, and I'm sure. Bang, cara nambah poin itu gimana caranya? Nonton bro, nonton 5 menit dapat 1 poin. Dengan syarat harus komen di live chat 2 menit sekali minimal ya. The 3 menit sekali juga dapat sih sebenarnya. as the second half. Setahu saya 3 menit sekali juga masih dapat. Asal jangan nggak komen-komen dalam selama 5 menit. Nah kalau udah 5 menit nggak komen sih ya berarti nggak kehitung poinnya. And space to attack. Komennya apa terserah. Mau titik kek, mau koma, yang penting komen aja di live chat untuk dapat poin kayak gitu. Jeffrey. Dangerous looking at Aduh, no, tidak. Tidak. Akhirnya kebobolan kita. real excitement here. The equaliser. Halo Ronaldo, welcome. Wih, gila. Ada badge ungu, boy. Badge senior, sangat senior. Bentar lagi bisa jadi merah itu. Mantap join member. Wajar juga sih join member karena kemarin dapat saldo GoPay 50.000 kan dari giveaway sebelumnya. Seingat saya Nur Holi Faifa punya posisi 5 kalau nggak salah kemarin. Ya posisi 5 sih. Level pegging. Jadi dia dapat GoPay 50.000 dari Mitra Asuransi kemarin. Dan digunakan untuk join member. Ya 5.000 doang sih membernya. Beautiful pass. Selama sebulan ya itu. Di 5.000 selama sebulan. He cuts it back. Dan kalau perpanjang itu bakal berubah badge-nya menjadi silver. Yang awal memang coklat dulu. Habis itu silver, habis itu gold. Looking for the right Udah kayak ini aja ya, level MLM gitu. Ada bronze, ada gold, ada silver juga. MLM, Pak. defending. Bisnis multi level. Enrique, Options in the middle. every risky. Oh. Ya astaga Burhaman kok di Is it going to be? tidak. Asik, good job. And clean. No, Hilmansyah. Kita ganti dulu ya. Bagus juga sih Tama, harus saya akui Pak ini. Ini bisa kita kembangin sih. Mas Tama. Bentar, si William Pulim mungkin kita ganti sama kalau ini Arfan bisa camp gak sih? Bisa ya. Karena di sini bisa loh, ya udah coba aja sih. Di sini role-nya bisa camp, posisi 2-nya. Jansen kita ganti Yakob. Sound goalkeeping. Well, that had to be a goal, didn't it? What a stop that is. Promosikan pemain kiper baru itu pertahanan buruk musim ini PSMK. Oke. And there's the delivery. They fail to get it away properly. Top 10 ganti lagi orangnya. Waduh, ketat banget ya persaingan top 10. Morata. Every Rizky. Passing it around Tuban Fajri. for the goal that would put them
Bah, A fantastic goal, and no wonder he's off celebrating. 2-1. Berbalik unggul Persiraja. Mirip-mirip sama Persija nih nanti. Well, here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. But you do have to ask questions of the keeper. Could he have done better here? I think so. 80 lagi menuju 200 likes. Post like that. Ayo, silahkan di like dulu. Posisi 10. Oh, si Davin sekarang ya. Wah. Mantap, udah masuk top 10. Away again, it's a narrow 2-1 lead as things stand. Yang Dapin juga itu belum muncul sih. Yang ada tuh namanya juga kemarin Dapin doang, yang pakai P dia bukan V. Double I juga namanya tuh kemarin. Itu kalau nggak salah masuk 15 besar dah kemarin dia. Cuman nggak pernah nongol di top 10 sih. They know they need to stop him. It's a neat move. Firing it to Yo ampun, Yakob. Well, it's been a while, but these fans are now coming to life. Can they equalise here? Wildan Sharumakik. Oke. and time for the change now. Bang, orang mana bang? Orang Makassar bro. Cek aja tanda seru asal itu. Udah langsung dijawab sama Nightbot. Masuk tuh. Kali lagi. Masuk. Ah, akhirnya 2 sama cuy. Siapa tadi? Arfan ya? Oke. Bagus juga kipernya sih di Persiraja. Well, here's the replay. Yes, it's a decent shot, but the goalkeeper has to do a lot better there. He's parried it Tuh udah dijawab sama Nightbot tuh. and suddenly the ball's in the back of his net. It's poor goalkeeping, you have to say. Not many sides would have the mental strength to bounce back from adversity like this team. Oke, Malkovic. Molis. Saya belum bikin instastory ternyata soal live ini. Full intervention, winning the ball back. Apaan? Angkat ke depan ada Yakob Sayuri, gasken Yakob, shooting dan oh, cantik sekali. 3-2. PSM kembali berbalik unggul saudara-saudara. Well, just look at this again. The speed of counter-attack is so impressive, and when he gets onto it, he holds on to Lihat the challenge tendangannya Yakob. and makes good contact with the ball. That's a top-class finish. What Oke. big moments in the dying embers. Will it prove decisive here? Apa tuh nanti kalau break tayangin top 1 sampai 15. Oke, siap. Fine use of the ball. They get forward, but time is very much against them here. Promising sequence. Foklis. Good tackle. Nah, Tama tadi Arfan angkat lagi ke depan ada Yakob Sayuri di sana. Super cepat Yakob. Aduh, They have possession again. ya ampun. To be creative in that wide position. Nah, Played into the box. Not really the ideal clearance. A terrific pass. Stop to turn the ball away. buang aja. Aduh. Good looking ball. Nah, asik. Piece of
Abdurrahman, good. Tama, come on. Ayo Mas Tama. Ya, ya umpannya. Bentar, bentar. Oh, Was showing a willingness to attack as they must, given the circumstances. Time running out. Let's see about the cross. Well, he's given it away. Rizky Eka. Arpan. On to Tan. Asik. Nice. Ya, itu dia. Menang kita untungnya 3-2. And the home fans are going to be happy about this outcome. Well, Derek, they didn't dominate the game by any means today, but overall... Bang, aku nonton live Abang Laga apa tuh? Bang, belum ada patch squad PSM Makassar yang ada gol-gol membrahtu, belum ada, bro. Reason, played with real authority in attack, Stuart. Yeah, good performance and a really critical goal to give them the lead. Ewi Astuti. Selamat malam naik bot. Selamat malam. Can they get in behind them? Oke, kita advance dulu dan selisih 1 shot ya. Possession sih jelas unggul Persiraja, tapi untungnya kita menang gol. Dan man of the match pemain Persiraja kah? Oh, Markovic. 7,8, nggak terlalu tinggi sih. Cuman PSM nggak ada pemain yang lebih tinggi dari itu. Oke, kita advance lagi. Menuju ke pertandingan selanjutnya, cuy. Nah, ini yang padat sih. Lawan Bali, kemudian ada PSS Sleman. Breaknya mungkin setengah jam lagi. Karena di sini baru jam 6 lewat dikit ya. Jadi kalau udah azan maghrib, nah baru saya break. Oh ya, ini mungkin saya bakal coba apa ya? Promosi lagi mungkin nih. Berapa pemain dari Youth Academy? Nih, ini mungkin kita ya kan 94 Pak ini ya. Jadi menurut saya kita udah bisa promosi nih, masalahnya ratingnya udah 67 nih. Kita kasih ini aja sweeper keeper ya. Atau goal saving, reflex udah bagus sih. Tapi handlingnya memang perlu ditambah sih, sama positioning. Keeper dulu aja sih. Kita promosikan aja dulu nih pemain muda yang sangat luar biasa, si Guldan Syah Rumakik. Kemudian ini 90 ya, padahal tadi 94 loh. Empat lima sembilan mungkin boleh juga sih ini sih. Barbosa ya. RM. Oke ya, boleh kita gas si Barbosa juga. RMLW bisa ya, udah mentok juga. Yang finishing masih rendah, mungkin saya bakal coba ganti dulu nih ke nah ini ya, mungkin saya naikin dulu nih. Passing kurang ya, kurang. Tapi karena dia winger sebenarnya butuh pace sih. Tapi ini aja dulu dah. Passingnya mau naikin dikit. Habis itu kita ganti ke pace. Barbosa kita gas juga. Promosi dulu doi. Ada pemain muda kita yang
Cukup baik sebenarnya ya. Untuk Youth Academy PSM ini lumayan bagus. Role-nya krusial ya. Oh my god. Gila, ini posisi Saiful bakal saya jual sih ini. Kita masuk ini ke transfer list. Ada rumah kick yang udah krusial, Pak. Wah. Rating paling tinggi sekarang dia. Baru masuk jadi pemain senior udah langsung 67, cuy. Kontraknya berapa lama ya ini? Anjir, value-nya udah 4 juta. Kontrak 2 tahun ya. Oke, kita kasih debut lah, bentar. Berarti posisi Ilimansyah juga terancam ini, cuy. Ya, kita hadir dulu press conference-nya. Okay, welcome everyone. We'll start with the questions now, please. Thank you. Ya, jadi mungkin satu pertandingan lagi baru kita break. Pertandingan ini kalau udah kelar nih pertandingan kita break dulu. Kita break mungkin sekitar sejam aja ya. Jadi waktu ini saya bakal matiin. Waktu apa tuh namanya? Farming point. Biar kalian juga bisa istirahat. Tapi sejam doang. Okay, we are out of time unfortunately, so we're going to wrap up. But thank you everyone for coming. Mungkin lanjutnya itu bentar, ini kan udah 6:30 ya. Mungkin lanjutnya jam 8 Wita, berarti jam 7 WIB. Nanti kita lihat, ini saya mau lihat dulu berapa menit pertandingannya ini berlangsung. Nah, habis itu kita baru tentu. Ya, pokoknya sekitar sejam lah setelah saya break, kita lanjut lagi. Pas kontrak 1 tahun, jual aja rumah kick kasih ke luar negeri. Waduh, Ilhamuddin sekarat Pak ini. Kita kasih ini kesempatan ya untuk rumah kick. Kemudian Barbosa saya memainkan juga dia. Di RM aja. Gila, weak foot bintang semua coy. Oke, Rashid Bakri atau Sutanto dulu dah. Sutanto kita ganti dulu dengan si mana nih? Tama. Tama itu, kemudian Abdurrahman masuk juga. Hashim Kipe ganti dulu dah dengan Tuli Gulton. Kemudian kita nggak usah bawa aja si ini Yanse boleh starter sih kali. Kipling nggak usah dulu dah. Yang Sutanto naik. Ini juga nggak usah, kita bawa Rizky Eka. Here we go. Bali United cukup kuat nih. Ingat Pak, 4 pemain asing misalnya, oke. Come on. Gas. Bentar ya. Hello everyone, the heavens opened earlier and the rain shows no inclination to stop. We're looking forward to the game anyway. I'm Derek Ray in the commentary position, and alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And today's the day they could be crowned champions. Stuart, how do you see this one going? Well, Derek, speaking to the fans outside the ground, they're in buoyant mood, so expect a brilliant atmosphere as they look to push their team over the line. What scenes we'll have at the end should they clinch the title today? Can't wait for this one.
Well, it's a 4-3-3 formation with a centre forward and 2 wingers. So it's important that the midfield players give support to the striker whenever the ball goes wide. They can't allow him to be isolated. Tampilin top penonton via web Streamlabs. Kemarin mau coba pas Twitter malah error biasanya. Kalau susah sih kalau via website ya. Mungkin saya harus screenshot aja. Kemudian saya tampilin di layar. Karena kalau via website itu, kalau ini kan kalau saya break, ntar ini saya matiin sistem poinnya ya. Jadi kalau saya matiin sistem poin itu di website Streamlabs itu tidak bisa menampilkan daftar yang poin gitu, daftar orang-orang yang posisi 1, pokoknya semuanya nggak bisa ditampilin daftarnya. Kalau di disable ya sistem poinnya. Jadi mungkin saya ambil aja dulu screenshotnya, habis itu baru ditampilin ke layar. Karena kalau ketika saya disable itu otomatis nggak bisa tampil nama-nama orang yang posisi 1 ya sampai yang terakhir. Kayak bisa ditampilin. Kecuali kalau di enable, misalnya kayak break yang dulu ya. Misalnya break yang dulu itu kan saya tidak matiin sistem poinnya ya. Jadi itu bisa tampil di layar Streamlabs. Nah kalau sekarang breaknya karena dimatiin, ya otomatis tidak bisa tampil. Kecuali di screenshot dulu sebelum dimatiin. Nah baru ditampilin ke layar. Wih, Tama nyaris di tackle dia. Nyaris kena tackle. Oke. Oli. Kita kasih ke Barbosa. Ricky Fajrin di sana, masih Barbosa cuy. Cantik sekali Barbosa. Waduh. Kehilangan bola terlalu lama Barbosa. Barbesa. Ricky Fajrin. Well, they want to wrap it up today, of course they will. But all Nori. they do is play well, get the 3 points and hope things have gone their way elsewhere. Oke, Tama. Kasih ke Yanse. Wih. Tackle lagi. Waduh. Wih, di blok bagus banget Abdurrahman. Ya ampun. Menuju 200 like. Ah, gila. Once he gets onto it, there's only one thought in his head. Smash it as hard as possible. What a good goal. Kiper baru kita langsung kebobolan. Ya bukan salahnya juga sih dia, soalnya posisinya si Nori ini udah tengah-tengah banget cuy. Mungkin banget untuk nyetak gol. Tama. Abdurrahman. Rashid Bakri. Barbosa. Angkat ke tengah. Bagus juga tendangannya. Wih, bagus masuk Pak. Astaga. Bagus loh tendangan crossingnya si Barbosa. Waduh. Let's see this again because the delivery into the box couldn't be any better. Played into Lihat. just the right area and the finish is really well taken. As he judged Padahal posisi itu nomor punggung 26 sih harusnya lebih bisa mendapatkan bola ketimbang. Wah. Kesalahan sih dia itu. So underway again here on the back of that leveler. Oke, Barbosa. Possession again. Nah. Oke, Tama. Janssen. Jansen. Rashid Bakri, kasih ke Barbosa lagi. Angkat, Pak. Kali lagi, Bro. Wah, tiang. Yo ampun, nyaris saja gol kedua terjadi. Ada Kagung. Woi, Tama. Apa yang Anda lakukan, Tama? Gak kartu ya? Oh, aman. Padahal lumayan keras tadi itu dari belakang. Barbarian sekali Tama nih. Anda jangan-jangan dari suku barbar. Kaki sih incarnya tadi tuh. Saya cukup terkejut wasit tidak memberikan kartu.
Biasa. Rahmat. You don't want to lose possession there. Cuts it back. Yo ampun Tama. The high press was on, and that's a fantastic tackle. Still passing it around with authority. Pelanggaran tadi. Can he finish? Wih, good save rumah kick. Wah, akhirnya dapat kartu. Dari Gultam kali ini dapat kartu. Vision Lab bang, sudah azan. Siap, siap. Well, the referee wasn't going to forget that, was he? Ya, bentar habis ini saya juga udah break ya. Karena udah azan maghrib sini. Mau sholat dulu. Oke, corner. Playing it in. And cleared away. Doli. To goal his defensive acumen to cut it out. Barbosa. Really close. Ayo Barbosa, tunjukin Anda punya skill move bintang 5. Oke. Doli. Ah, sayang sekali Doli. Aduh. Great strong tackle. Throw in forthcoming. Eri Fajrin. Wow, rumah kick 2 save kali ini dia. Bagus banget. Ada Gang Doli. Delivering it. Not the best clearance. Oke, Tama. Problem solved for now. Can they hit on the break? It looks promising. Bakri. Can he Ya ampun keblok. able to close down the shot? An opportunity here. Apa tuh? Kalau mau tampilan aja dulu. Apa tuh? Web Streamlabs sebelum dimatiin sistem poinnya. Habis itu mau di SS bebas. Ayo silahkan di like dulu. 200 like. So the corner played into the box. They haven't overcome all the difficulties. Plenty of options. And let's give credit to the defending. And breaking at pace with menace. There's so many possibilities, but it didn't happen for Oke, Yansek. Barbosa. Now racing past his man. Good looking ball. Barbosa. Wah. Aduh, bisa gol sih tadi tuh. Who can he pick out? No nonsense clearance. Sama. Rahman. Rahman. Jansen. The referee is out Rashid. 2 minutes of stoppage time. Nice. Anko Jansen. Real defensive result. Coba masuk bro. Oh, cakep sih. Cantik tadi. Widih. Rashid Bakri. Well, here it is again, and what a perfect cross into the box this is. Just inviting someone to attack it, and it's a couple. Daerah Anda aman mas, udah nggak hujan. Masih hujan sih. It's a lovely. Cuman untungnya masih nggak banjir ya. Masih tidak separah yang awal Desember kemarin. Jadi buat yang ada nonton dulu sekarang ya boleh sih ntar kita lihat top 10-nya. Top 15. Kita ini dulu kali ya, mungkin umumkan untuk posisi sementara gitu ya.
Well, there's the half-time whistle, and it's all going swimmingly. They're just 45 minutes away from being crowned champions today. Oke, itu dia What a untuk position to be in. They just need pertandingan kita babak pertama, cuy. as you said, they Unggul 2-1. Enak juga chip-chip kayak gitu tadi ya, kayak yang di bener-bener udah kepepet banget antara garis out tadi langsung diangkat sama Jansen ke arah Rashid Bakri. As anticipated, plenty of talking Adek points Agung. so far, and now the second half is underway. An awful lot of green space to run into, but quick thinking defensively. Oke, Rashid. Pressing Ayo Rashid, kuat banget. Lah. Gas terus Mas Rashid. Aduh. using all his defensive acumen to cut it out. Nuri. But he's been the standout for his side so far, don't you think, Stuart? Well, he's been dynamic so far today. An excellent finish for his goal and a bit unlucky when he hit the woodwork. He certainly looked to be in top form. Hopefully that continues in the second half. Tidak dong, offside ya? Bentar, tuh ada right back nggak sih? Ada ya, astaga. Kita nggak bisa. Abdurrahman bisa. Aduh, saya pengen ganti Doli nih. Takutnya malah kartu merah ntar tuh. Ya ampun. I must say it did look so promising, but the flag is raised. Offside the verdict, Stuart. Well, he's just too eager there. It's the right run, but he's made it too. Amai Rumaki, Abdurrahman. And very PG carefully Fajrin. cut out. Dangerous looking through ball. Oh. Paham. Waduh, wis ram. Ah, gila Rumaki. Saya baru mau bilang tadi rame Rumaki. It's a fantastic stop. And they will make the change now. Oke, pergantian pemain ada Yabes Roni masuk menggantikan Rahmat. Trying to pick out a teammate. No end product. Now what on earth happened there? And a goal kick Okay, out. will be next. Rahman kasih ke Doli. Arya Jabarbosa, come on. Barbosa, angkat Pak Barbosa. And in fact, a good but straightforward claim by the keeper. Wah, offset sih. Enggak ya? How about the cross? Mana Anda? It might be on for them. Oh, that's a really good run. And the danger still on. Wah, kebobolan dong. Ya ampun, sundulannya 2 sama. Well, they certainly haven't been at their best today, and what a blow that is to them. Can they recover, though? Well, here it is again, and the clearance just isn't good enough. Giving up possession in a dangerous area, just poor defending all round. Gak ada, dia lagi bertapa. Kenapa Andreas ya? Lagi bertapa. Kita masukin Saldi di sini dulu, baru bisa kita ganti ya. Jakob masukin, ganti Jansen. This
Rashid back. Asik. Rahman. You can sense the threat is there. Not trying to Waduh. take the time, but not Kartu enough. kuning sih itu. Breaking at pace. Tidak, oke. Wanted to keep it but couldn't. Rashid, Must say this looks promising. mantap. He's in. Yakob. Astaga. Wawan. Hah? And he's through here. Masuk bro. Yo, offside sih. But hang on. Aduh, offside. It's the verdict here. It's not going to stand. Well, you can tell he thought he was onside here, but the assistant, I think, got it absolutely right. Parah bang, offside bang. Aduh. Well, they have elected to go to the bench at this stage of the game. Pertama kita ganti sama Sutanto sih. Udah 2 kartu kuning. Atau Rashid aja ya, Rashid aja. Ada kartu dia masalahnya. Tanto masuk. So a personnel change then. A quarter of an hour remaining here. Nice, Sutanto come on. Harus bisa masuk nih. Sutanto tan. Oh, 3-2 cuy. Super sub. Well, what a moment that could turn out to be. They've just got to defend well now. Well, here it is again, and it's a superbly weighted through ball to break that defensive line. And once he gets onto it, he just smashes it past the Good job. with great technique. What an emphatic finish that is. Nice. Moment near the end, and that might well be the decider. Yan sih. To take it away. Threading it forward. Aduh. Davis Roni. Well read to ease the pressure. Doli. Saldi. Ari. Yakob. An option. Masih Yakob itu. Astaga, nggak bisa. Very alert defending to cut off the supply. The game padahal kalau udah menang. Kalau udah nyetak gol tadi. Nouri. Well, there's still scope for late drama here. 5 minutes left, and just one goal between the sides. Space and time for the cross. And time for the change now. Apa tuh Pak? Saya izin usul buat yang ingin live chat karena cari poin. Kalau huruf simbol yang terdiri dari 5 atau lebih saya temat boleh nggak? Kayak spam gitu contohnya. Sebenarnya nggak ada masalah sih, biarin aja. Kalau memang ada yang ini apa namanya? Ya disuruh tampilan atau disembunyiin, ya ditampilin aja. Soalnya kasihan juga kalau misalnya mau di timeout gitu. Anggaplah saya setuju sekarang ya, nanti bakal banyak kena timeout nanti. Karena banyak yang nggak tahu juga. Corner kick played in. Tapi memang sebenarnya lebih simpel kalau pakai titik doang sih atau koma ya. Atau ya satu huruf doang. Karena memang ya ngetik huruf kan kalau banyak-banyak malah ribet. Very quick thinking there. Cuman dilema juga nanti
yang lain mau komen malah ke timeout, itu 5 menit masalah. Hilang 1 poin mereka tuh. Oh. Atau mungkin nunggu aja sih mungkin ya, nunggu aja di update berikutnya. Kan ini saya udah bilang di video sebelumnya ya bahwa bakal ada update nanti kalau misalnya ada sponsor baru atau mungkin saya dapat rezeki lebih, itu saya bakal update giveaway-nya dan bisa aja hadiahnya bertambah. Nah, di situ mungkin saya bakal tambahin catatan lagi kalau misalnya komen itu yang mau cari poin ya cukup titik aja atau 1 huruf aja diketik. Nanti saya tambahin. Kalau sekarang mau diberlakukan aturannya itu bakal ini juga sih, bakal gimana ya? Karena mereka yang nonton video giveaway itu pasti anggapnya ya, kan saya bilang situ bahwa semua terserah mau komen apa. Ya kecuali kalau yang di timeout sama Streamlabs itu kayak simbol dan lain-lain ya. Jadi nanti aja mungkin di next update mungkin kita atur aja. Wih, udah menang kita ya. Oh my god. Juara, Pak. Waduh. Berarti next match sudah transfer window nih. Karena kita nggak perlu main lagi, kita skip aja. Widih. Wow, PSM juara BRI Liga 1 dan trofinya ada, Pak. Wow, gila modnya, gokil. Gokil sekali, cuy. Waduh. Mantap, mantap. Wow, akhirnya PSM juara BRI Liga 1. Saya nggak nyangka di pertandingan kali ini kita juara. Oke. Ya memang biar nggak spam juga sih. Nanti bakal kita bicarain di update aja pengumumannya. Soalnya udah terlanjur kemarin saya udah bilang di video giveaway-nya bahwa bisa terserah mau komen apa gitu loh. Nanti kalau di timeout sekarang malah nanya lagi, bilang bang kok itu padahal di video sebelumnya bilangnya ini bebas komen apapun ya. Nanti kita tambahin aja nih di aturan berikutnya. Jalannya kayak kertas minyak. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada sponsor baru lagi. Biar posisi 1 sampai 10 dapat hadiah juga ya kan. Oke, jadi ternyata di next match ini 9 shot ya. Waduh. Ya, kita lihat dulu dah untuk man of the match siapa nih? Ya ampun, Nuri doang, nggak ada pemain PSM. Kita hadiri dulu post matchnya ya, karena udah juara gitu. Jadi untuk sementara kalau misalnya ada yang terindikasi spam sama pihak YouTube ya, itu usahain tampilin aja. Kecuali memang kalau apa namanya ya kata-kata toksik dan lain-lain, nah itu boleh disebut. Tapi kalau untuk tujuannya cari poin ya nggak apa-apa sih. Untuk sementara ya. Karena memang saya lihat beberapa kali ada chat-chat yang sebenarnya tujuannya nyari poin tapi malah kita ditanyain sama YouTube. Cuman pihak moderator doang yang bisa lihat sama saya. Chatnya tertulis itu mau ditampilkan atau enggak. Ya, ini udah jelas ya PSM Makassar bakal lanjut ke musim kedua. Karena di musim pertama ya sebenarnya tujuan kita ACL sih. Tujuan paling gede kan ACL. Saya mau memenangkan ACL untuk PSM. Kalau untuk BRI Liga 1, alhamdulillah di musim pertama kita udah menang nih. Baru-baru aja kan selebrasinya. Kita tinggal Piala Indonesia sama ACL. Kalau udah itu berarti udah kelar PSM. Karena udah nggak ada lagi, apalagi yang kita mau cari kalau kita udah menang. Oke, jadi kita save dulu, kemudian break ya. Dulu Persib, PSM ya maksudnya. Persib.
Ya jadi sekarang 70 poin. Nanti untuk di next episode aja kita bakal lihat ya detail-detail poinnya segala macam. Untuk sekarang kita break aja dulu. Habis itu sejam kemudian kita balik lagi, kita lanjutkan PSM. Nah, karena ini udah kepepet banget waktu maghrib. Jadi saya liatin dulu ya untuk poin sementara nih. Di di Streamlabs sebelum kita sebelum kita break, sebelum kita matiin sistem poinnya. Jadi kita lihat dulu. Ya, jadi ini dia untuk, kalian bisa lihat udah tampil di layar nggak sih? Ya, jadi ini dia untuk top point ya. Untuk sementara masih dipegang oleh Muhammad Rafli dengan 119 poin. Kemudian ada di posisi kedua Nicky Ori. Posisi ketiga Ibnu Kurniawan. Keempat ada Nur Khalifa Iva. Kemudian kelima Yafi. Keenam Joker. Kemudian ketujuh Muhammad Irfan. Kedelapan ada Wawa 37. Ke-9 ada Muhammad Zonglimiko dan ke-10 masih diisi oleh Muhdafin. Kemudian posisi 11 ada Aginta Sembiring ya. Posisi 12 ada Boom. 13 ada Ihsan. Dan 14 ada Nightbot yang tentu saja nggak dihitung ya. Berarti si Vladimir Geo ini posisi 14, yang 15 Vladimir Riza. Banyak banget nih Vladimir nih. Waduh. Ya itu aja intinya ya untuk sekarang klasemen sementara. Oke, jadi kita break dulu. Kita matiin dulu sistem poinnya ya. Bentar, saya matiin dulu. Oke, jadi saya disable ya. Oke, jadi kita matiin sistem poin, kemudian saya pin chat dulu dah. Ini jam berapa nih sekarang? Oh, jam 7 Wita, berarti jam 8 Wita kita lanjut. Nanti kita lanjut lagi. Full berarti 20 ya. 00 Wita. Sama break. Sistem poin dimatikan. Oke. Itu dia. Kemudian waktu sebaton juga saya pause. Nah, udah ke pause ya. Ya. Oh ya, itu Nightbot nggak kehitung ya. Jadi tetap aja posisi ke-14 tadi itu Vladimir ya, keluarga Vladimir. Nanti saya hilangkan poinnya Nightbot biar nggak mengganggu posisi ya. Oke.
Cek. Oke, sistem poin udah saya enable ya. Jadi udah bisa kalian gas untuk cari poin. Ya, jadi saya bakal end stream. Tapi sebelum itu ini mau pindahin thumbnail dulu. Bentar. Saya thumbnail dulu. Oke, jadi kita restream ya. Thumbnail udah jadi juga sih. Tinggal kita restream aja.